You are still tuned in Onua 95.1 FM. I have my guest seated in the studio with me. He's a fellow content creator. What's he say? Ebusia menchef. Safin what you na Mr. Ebusia. Menchef na yan bon komo ye. Creator Oheneba Jude, good morning. Good morning, this type of thing. Me ba cho what to say? Everybody do now so. Me ho ye. You be pie wo near 95. E dey na koso. We aboko. And I share all my ground show so. And I say, hey, Jude nyo. Hey, Auntie Felicia. Papa. Never ko say. Bibi aboko pa. Bibi aboko. So far so good. Now me hear TikTok video and you can share one share dan na Onua jollof am eyasifo bi. Yeah. Na is also have orders. Oh, first na meje. Na do na ujaye. So obi free awe man on timi nji ni sika. Na say unnia no asa na akojina. The bubu a me penasem wa ka show judo Mr. Omi program. Ye mami oh how am tie no wa akoma pa mani benti no. How do na ya ma. Na say wa do tika be fa ka akwakonye. No, and me say juma. Na de na me kan. Oh, say me Jews can no. Obaje lorry fe. Ebi aka mama no aka wa peka be fa me. Sound. Na ba ko be di dwana wan be jiska ko di dwana wana be di dwana. Me yes smith na ma mo me ska my abro. E je sa wo de wo se nkrofo ye eyase jollof party ase jollof for mo timu ni bisie no onte sa. Me de bi ntibi nsi. Wo de obedi ne ho a no mo se wudi. Enya sa. Wo wie na wadi ne ho a. O ba ne me de ho an be gina so ma tibi bia ma ho ato. Nse jane be pa na anim no a. It's free. I'm I can na ko. Na me ko. Me ni bibia yo. Sound. Be buna me ni me ye. Akato ankwan bi da. Me nya da. Na be di ho dance ya twa. Sa. Akato ankwan. Na me say so your mama last born. Baby last. Now be your last born na wusu ade your son na de ntia. Last born for the nim say mutirim ya mude o so mamo kra mo nko ensesa. Wo ho by abroad team say ye nsan yes ka for man team go yo team de. Oh, catch the phone no one most come and win there be escafo man mutumi mo de catch na o mu ho papa afuna ko che won ho ko there o mo do mo she shoe da no eno me ko dan na o mo catch ni sa one na do she shoe da mo sa mo she shoe da me empa so na so trimu nyo de trimu de no mini na e baaye so ni ho mini ya na se me grandma e me kakra. But still out me do ka say na so trimu de bi ka chire me ma ya mommy bi o so ma me ya me wana na ntia me ya ba me ya bro na. Okay o ma de o ma wana na no tete o ati ase nti oni onu nwanom ne tena ye na tena bai na mo me grandma side pa na mama nti say anuafo e bro nwan keto de one experience bi me o ma mbro o ma me bra bo me last ma me grandma bufu nti ni amu bi. Hey, nanafo na nanum yi. Ye me afa yensan kan o. There be. Eh so ya dey so osu aduane no apa na da cho yire anya wo. Mpo ba wo ska o. Adentia. Sem obo wo ska na imi na ya. Se ne wo so da bi o. Me no na okọ adwuma. Debi. Opo bo wo ska no aye den. Me no na okọ adwuma. Na so nya wote. Wo ba no aduane. Ba ru kukom. Ba twitwa adwaye. Adey. Wanya. Dude. Wanyo. Adwo ka ho de jai. Nya botre. Me ko adwuma. E di scale ba di dwagu ho. 95.1. Adwane kwa na be no na adwane hwa na twitwi. Oh, say name you no asede. Okay, ene sa de mepene. Atase. Na say adwane twitwi na be che. Oba no ska no ne be che. They say we am me adwuma me ko. Dem so nko. Adwane ba do be ko adwuma. Dude. It's Felicia. Adwane twitwi ba ye de. Me ko adwuma no. Oba ko adwuma. Atase. Na ga se adwane no anko and said I can compare about what's got a dabi. Now, what talk about my be no autocar wins and who's worth a crack. Oh, and Yakakra, a very nice person. I got to say, personality, no, so I know she. As Auntie Akra me do a cheat out the milk quay any eye from mammy, you will fear mammy whom you and any other. Nessa, would you bring anything to the table? Then no one, I could be skills. Then, papa.
say adwuma kakra won say nyi bebre yeah ho first and there sometimes won say dem ko bebre sa unku bebre say abe mani mo nyamfo to say udi mi ro afi a me do abusu mani mo nyamente say am kunkum me ho o ye adwuma na o hwe me oh back when Yamin Shraso na so ho ofedinti ye de de chikofia ye shada nya bibia bibia udin do as mama me pacho me de enje be introduce you say mama me de me prince child maba me prince chama ba yeah na prince cham me ka say prince cham o ye de adwuma na maka say obenu aduane there be prince child there okay o feel ma so da nya bibia gidi Inti o ban saying pressure ban saying oh say what did na beja o SM when ya store bi ama me no wasene magum na se me dwe an apam me tu kan but na star no 95.1 na say o be ware ya na so o person ye provision my tin ni na aka ho collaboration hey and oba kro de congratulations in advance because you the say o did go fia when your prince charge was a prince child e dey na continue when ya adwuma be ma ho ofe nukwa so ya adwuma nukwa so obre bebre kura na say ontumi ntia oba no ni say india me ya adwuma ne ba no o tia me say me party atia ho sao no e krokro ni ba wa fa hwe amade akrokro na obekoko ni because wo hwe ni ho ade bai in chance na mto into oba na busuafo ne ye list ne ma wo a one na betoto any me ta bro oh and the wow beto na me na me yet serious until I will do that method etira wonya adwuma it's the feature ka say adwuma say me nya adwuma say bia me nya adwuma store na meti anu a say na eni na ya adwuma say wa na do sika bibia na oba na mie ma ye be kan boma bi so pe me tu kama ko na store no ba no so akwa ne de so be hu ye ne so ko adwuma openness me de me for nurse doctor and also professional and a businesswoman nurse doctor and a businesswoman that is so when you busy on camera this camera na ho kakra na wo ye den provision shop and I said shop ma je dum shop ti ano na shop nde na wo provisions ye du won ko ade be penny and a phone so ne laptop the phone dem even mo da mo ton phone ne de chingam ne there be den won pe life je shada kram police ne Udin mugugum oh and I say a big business oh na so a business person na say nya bank o mpese obetena bank bia nti me kan ska nti me uni adaje ana say fancy mie choba bi kura ma na tena no choba say boss ti ano choba me ti choba na what you say na wo direct wo mo instructions me ko me gu nkwan ne so me gu duane so bam guta nkwan tere me gusu na wo gusu eno so do be ya de me duane so gu sini gu duane so de me duane so gu pa Utie Onua 95.1 FM no Oheneba Jude and Ewon komo shares the music downfall and oh na bobo list bebre na me hwe na shares the music downfall Stone boy yera downfall Stone boy with the loser 5 and 6 and mama's choice hey who's that TikTok a good mobile good platform TikTok is a very good platform it's the Felicia I also not be keep yourself. Sometimes me follow steps be. I me follow steps. Who follow me steps? Yeah. So we are very calm. And you comment me na be who I'm some I respond to comments simple. Be yourself. The over so you now go see. Because TikTok is a very big platform. Opportunities to all. Into how I'll be with so. Since when now who's opportunities for TikTok? I'm gonna say, me na time ba on your show time. Obama Brown show so on your show time. For them say, opportunities be on TikTok. It depends on yourself. So no be your one. One kasa. Obi be obi steady wa videos. So ne obi ko page mu ko videos. So no your money ma.
what to say. And so no be a approach you. Make us send an arm and say, oh, hear me no. Oh, me videos. Or call me videos and who send me to say, yeah. Ti so use your platform ni ye. Na he said do be say carry ho a. Obenya adum bi every platform. Sure, and now I'll bring me to this far. Oh. And I'm my better now on TV. Amen. Sure. Amen. Intebra wonya news no. Say obe hosti banana. How did you feel? Hey, I don't know one night now we be night and a nice shock of me. Jude, only for sample number. I want to say, it's a baby room. Say, hey, this time. For number more we got and then musa. Oh. For more. The whole night means me and na catch your mommy. And I don't know, I'm sorry about banana. Hey, man, only for a friend. See, on program as the buying. Okay, the buying. Na event with three. Annie. Malakai Kwame Jokuto. They say when the woman make us who. And I do not think me from them walk out there, my mom was. We hear the buying. And one me can me your voice to me start. So my friend me brother paying Victor. And can't you be a tobo? Mean to me that. I did my friend me brother money. Brother me yenye juma on TV. Until before now, you're then. Okay, before no. Na mo fi. Because I come to mommy penny wo fi so ntimi nya na konko baby. David. So that's how now hwe no. Na isi a wabayi hwan na be hwe no. Oh, my sister ba. Sister ba. O mati asese no. Omo ka chire nye ka chire bi. Ese me ka chire sa o. Se ka chire bibi. Ka chire edibana. Edibana o ye. Nti da be na mo be sha ase. Nyame adoma on the 12th of April. Memenda. Nyame adoma 8 p.m. sharp. Let's say live. Me come at you. Saturday Saturday and neju bena uku ya wo fi memene. Every Saturday 7 o'clock p.m. 8 p.m. 8 p.m. Neshi so me come at you. Into mbeko regions ana. Say ye be chini puri mankasa. Ye be koto ankasa say ye be di ankasa. Baya to kakra abetie fufu jollof. Tinian ye be kanfula. Join to be able to call. Who if you come to wo fie do fie aduane. E be do fie aduane. So say free say me hwe wo fie chira kwan. Na wa be didi. Oh, am any minute sometime. No ba odo atre aba so odo saso be whatever. Me dey mensa. Eno ano no. Na e jollof. Na no say wo kokoje ma wa antumi anko ami. Omo say Jude wa ye kese na Jude wo pai. Me hu say wo ko fast skipping. E be huri 1 or 2 na to ne ba se kire me sene. Mini meduane. Social na omo de ho be so okun. Eh. Na na afa ojaye. Mejaye. Aden. Sem say yes man na mi di nkoje. Emi mu aduane mu na me koye ho dwuma na sa akọ ho gem. Ntu unbalance kra. Gem de meko ba yin hisia. Hisia o twen sen. Me twen kakra me twen be tu bi ahade. Se be fit me kwa ene me ho nye. Me kwa na mayale. Aden na o yale. Me kwa na gem instructor na kasem Emma me how ade ni. Ade. How o ye aduane plans ma mean to me. Ono me brand. Ado say saying, almost saying. Di mu nkwantre baako. Na me ko tre di ban show ni so akodi emu nkwantre baako. Emwa. Intimi. Emwa. Na me so be ja nam nyina are ni ade. Ni fruit. When the face me dey ja you. Na no abetie. Na chi na hwe wo hwe me nda e be gu abetie so mama me di. Abeti be gu so asa be nkon ya gu ho me be di. Na me be face baako pe da so. Sister Felicia na ade. Me kran ka me ntumi nye. Na kam ko ye dey. Me dey ma dey be si. Dey be si bia NC. Yami adum on the 12th of April. You know Oheneba Jude. Ye bo ademu ewo Onua TV. 8 o'clock pepepe. Then I be catch it for. Then ye hwe animu. Me catch it for say na me show mo. Na obi anjebre no nya daage. But we have sense we see wo. Memenda. O kon be do Jude die waka na omwa o Jude di dia. Bo to nsu si wo. O de ne nsa na o ye fasting o ye die ye oni sakra na o homete. Ati say me ba akra me share this time. O say me say ni chiri wi anto no mu asem. Say do be sie die aduane be jollof so be mwa ne nsa nyina o.
Hey, akoko nam no nya grow. She do not say shit toli. You be shit toli. Toli pa. Asemu enim. Say Monsieur myself. Who told you I was toli me? Maybe they toli, maybe they see ya menka. O de toli. Ena mo ha dem. We step because we are say na okay. Who ni ma oboa. See ya menka me shit toli obi oni mi bia say me vivid. But Jude there. Oh yeah, they told you. Jude there to make us say okoto die wo no share down for be okoto ba ire ache e no tobi ma no woboa ono na akoto be die o suro so make us what Oboa. O say we am didi bi oboa be say didi bi Obedi. Oh. It was nice having you on the show. Sure. Intertie for share die anim. Tie for hwe nyame adoma memenda. It will be strong kuma obia. So entertaining. And more appetite didi. Papa. Ebo won't give me we don't need dia. Fatu on your TV. And how ho sa kra. O de duane won't be na bo ano. Twe memenda. Me di na nso di wo de no fi. Wo de obi na twe video no kra aton phone so. O kon do duane na wa so phone na wo hwe duane na me di na nso wo di. Eh simple fe. Nyame adoma memne de ya yen kan nua be ma ho. Na odi ade a efe, ade a enika eba. Unim no a ne social media handle eye Oheneba Jude. Ewo TikTok Oheneba Jude, ewo Instagram. Or Snapchat. Instagram yo Oheneba Jude _. Yeah, mo Snapchat Oheneba Jude 1. Oheneba Jude 1. Yeah. Ni nyina Onua Onua ni photos and ni videos eni go hono. Thank you so much for coming. Me fa kwanya we so ada sponsors I say. Mama's choice. As ubidi sa. Me bro fufu why? Me hwe nim. Me bro fufu powder na aben kwan. Me hwe nim. Na omo makro. 95.1. And the Felicia. But the man, wa kudi anhwa ubedi hu adanse be 1 year na. Na me wie ye. Waka de me jedi. Akese apoti. Otu di yabu mu. Oh, sir. Me ka one mind. Oh. Me hwe nim. No. Unya bengu na ota tuguzu sana. Wawi. Yeah. That is 1 minute for the day. 1 minute for the day, Nina. That is all. Thank you so much for coming. You had my Saturday. You have a share new. Sure. That's it. Onua 95.1 FM. Yeah, Junemo.